Do it now. Fai le taimi nei, fai ulo fai ka, ole telo ke siano, ole nga maua e meki nga, fato faso fu. Maua e fafi tauri, kema. Samayu pua me samaitala, alu, a the city, a fafelo fai ka lana, ayo fo. Fafelo fai ka nga fato le tuwe, e te marue. Amen. Mea fai atua ile atua, Yesu ke riso ya Peteru ya koko, ma Yohane, mantere ai luka le vai. Peteru, o te whai auto, I will make you a fishness of men. That'll be more out. Pastors for the tour, it's a whai. It's a whai. It's a kau pema. It's a seu. It's a whai fofuma. It's a whai kui. It's a whai. Ese é o qual é mais claro que tem uma malão que tem. O feiva esse vai todo o foi meio que isso. Pedro passas ou te vai auto uma feiva que trata. I have a final feiva. E aí não faz. Amen. E não faz. O feiva. Portanto o não é mais tua olha. Para o ia. Foi uma não farou feiva. Fai whangaoni no fai. Fai a iu no fai ma. Aua mi fai tu. Tele fai au resign. Mai o por que o não foi tua e a simula whangau. Resign that. Resign you sick. You are sick, you can't do the job. How come you are sick but you said, I'm still carrying on, I'm still okay. The woman for you found out, resign. Step down. Have a rest. I find my long time finish your race. Kasi nga upopuro. Tau lang tau al fatu tu fa uma lang tamoy. Eu aprendo a vamos estar aí nessa situação passa so para tu vamos estar tu. Vamos estar aí na Olympics a fa ya sonho. O faz se ter aquilo que ele faz. Wah mai talonga le Olympic wa talonga maka mai mu ele. Ela ko haru ya la langi le Olympic tai fata usanga fai. Ai se Olympic sa fai yo ma po whatever. Na wa tama tu ngal talonga fo le marathon. Marathon fo le Peru fu no mai da mi usanga via laps ya way. Marathon la na te vai e to ta ya o para se fira ka fu. Mai ele ta 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 mo mai mu ese. Eu mai tamo mo e sui mai marose. Alo no tuma. La walu le uma tuma na le la kuri. Na umieta sawi. Ta se fia lo suma vela tu. Blend your pass. Al 12 years tatu. Yeah. Are you there, church? Yeah, masiri ma minute le la uma. Alo no tuma. Wa halu walu tuma wa. Watu le. Ya me uli foi wala ko tini. Wako ishimalo chini, watu ishimalo chini. O mala talo mafodele au mole o tamba fodele au media fodele mai puwe hata ye sautu ruotu totu fa. Wa o mala talo masako ki afa tula to mo. So la ke no. Ele media. Vai puxa ka kale mo e ba ole ba uma. Ka tuturo ni mina va pe ka kale mo le ba tawa masure me ola iwa ngalo lo ai no le baranga anga ala mo e mai la kama so ko le mira ko le me tam fa interview ai fa interview tu o sai fa me fisile da ta ma fa sai ngale o ko me na o ma ya e o ya mo na o mo e la ta tu ala ai mo e atu watu ala mai fa me why are you still running but the race is already finished half an hour ago? You know, my country sent me here to finish the race. Tingale vai tingale no uma tunga ai mo ai sa tau fai no manu fai mai no tu que sau pa uma no tunga na na le tu que ama me la mi bota
will favor. Finish your race. Finish your race. Pastors, don't tell it. Be to wire or to Malola, you find Mumela. I find it from my own. Find the Umar to I find Mumela to Malaki. Finish your race. Now, fire what to live. Yeah, Manuel Malama. Now, fire what to hear it out in Omarisana. The city. How many of you who knows this man, great man, Alexander the Great? The king of Macedonia and Greece. Of you not doing? Oh, Yarika go and make our history. Satu Fafoma Italia Sanasi. Yeah, praise the Lord. Lauratu le umo sana ile not. Tamatalo tosu maduon to sana not yes tamatalo longwa. Tala anga sana. Longolonga tala langa daru tala bowa na tupu tala bowa. Ako so fai de la lami o tala bowa tolu to sana toto na maniwa. Liu fa foseia no pose mai polar ma fo man. Maniwa tamatalo sana. Al tamatale fai mo ile tani elu le lepe. Na mir. Aviola na oso fai inga na ia mau ela. Temima wai wa mai sa. Ina wa mai sa na tinga ina lo mai o longo ata la lo mai. Wata oto tangata kwa mo to fia fo ilo na lo na tumu. Aina o mau o history fa be o I pa pero ni na fo yetam. Leana unisi fa me intia na mai yetama lea maoti ai. Le taininga so tu longa channels for you channels for you o pe tangata ia maurulunga o Taitai au alsan so tu tafuta lona moenga o lo wa matua oi tangata ilo ma Visidia tulo alsana any last wishes o yai na ia wishes muli if you find afa fonga na wa utau paroma mai alsana ela wishes so mai se fai atu a wishes todo a wishes sa ma pe foi don yanga ane to atu lo sana ola wish mo a o moti ai uma fo mai na to fitia o ma eu mai ave o pusa sa o pusa luo wish a fai ave lo pusa ngai lo tunga mau fai uma auro ma ario ma tai mane o me taua uma ya no mau no so fai te lo malo le mau le te for line o wala ya ma lo tunga fai tu la wori ya lo cheno se la o ta wo wa uma tu le o lo tamla o la fai mai la wish ai ta o tolo ma na o lo no last time to so to li po what's your last wish tala wish mun Tei nga sama i rumata e o shmul ela tamalo fai mai a o ta otoro pusauti a wone tu o lima fa pero fa fata ai ta tala o lima fa tolu nga o isama ina o oti asa na ole yoti asa ma fai no le ye yo na chense ai tuli ya le tani dala winga what's the meaning of your wishes dala winga o wishes ya asa fa matala ba ya ma to se ta watu lo lani ba mai sana ole lo mana oma mai fo mai ia na to fitia o mai e ave lo pusa e tawa tu wai le lo lani a to e le ai se fo mai poto le lo lani na te fanya ki wai no se mai utingai. That's a message from his face. Lua ai uma auro ma rio no mau ela mana fo lai o valo fo lai na wala ya lo tu mau e tawa tu wai tana ta uma lo lani ai alu tu mau te le alu mo se le tasi ole o vale a rio e leo na a ola the middle word what's your last wish? Come on, what's the meaning of your last wish? Mai lo arsana olo like o dona ma lo me la wish mo muringa ai mari o ta ala me ala na fa mai le tu ta to ti o mai tu ora tu ri mai ala me fa mai ta ta mai o pale sana no sauta watu la lami no sau le se mea la foi tu ma le ai se amen pastors matato uma
It's time to make a wish to your beautiful wife. Fai no so do wa fo lo makua fai sa wisa kile ya. Mavaya o ngole. Fa mavaenga ni tata osa au nga mo tata. Ale wa mo tata. How is called? Au nga leka sisi o tu mai ro na olanga I me siri matau ni tofi o me wa mai mo tata. Au nga me wa mo re o no nei. No itau ina tata. Finish your race. Amen. O fiala uma e si tu la ato. But that's all for us today. Amen. That's it. Hallelujah to it tonight. Tua ya. Alo far purenga lo suma Taitai, alo famia o ia. To mana tua o ia. E mata to tatalo ia to wanga le ia. Whana ua actually. Leauta children, be strong in the Lord. Your dad is not dead. Because death is not the end of every born again Christian. He's now in the arms of, everlasting arms of our Lord Jesus Christ. That's our hope. He already told you, he already teach you a lot from the Bible to prepare your life for eternal life. Now he's in the arms of our Lord Jesus Christ. Please be strong. Look after your mom. Stay together. United, you stand. Divided, you will fall. Stay together, bind together in love and forgiveness. May the Lord bless you as from a year and 2 years.